rero kumugwaza iminsi mike nkijya navyo byanteye gutekereza ndibaza byinshi mu minsi ya mbere. Ikintu kimwe gusa nohera ko ndababwira nuko madamu wanje apfuye rumukiranutse akiranuka. Imana imubwiye ngo ngiye kugukiza burundu mbese uzongera kugwara ukundi. Icya kabiri yongeraho ugiye kuba umwamikazi. Basi nkingura akadirisha yenda umuryango sinda ukwiriye akunyugurira gato ndunguruke. Kubyo kuri Imana buryo iyo usabye ibintu nk'ibyo ntikwimana ukuri. Irabe intego yawe. Ko nashaka kuhabona kugira ngo nanje nkomeza abana bacu ndababwira ukuri ndaba mwiherano n'agahinda reka ikintu gifite ishingiro. Rero yarankinguriye gatoya ndaraba kubyukuri narabye sheri numva ndibaze uyu niwe yari madamu wanje nkabona ko ari we ko nkibaza ari mu cubahiro kirenze ibyubahiro ari mu munezero urinze iminezero. True love show ashiki the stars became a flame and through the pain we stayed the same ashiki ngwe gushaka ko tugwana gusawa oni twataha tuvuye ku ishuri ngo tuze guca kuri butru ahantu ahaba butru rero kuri butru ahantu babaza imbaho bijya bibaza uko by'imbaho ahantu byaba biri byinshi niyo bita kuri butru arambwira ngo tujana kuri butru ngo je nawo ngo tugwane ndambwira ushaka kugwana nanje nguvu nari mfise ariko bugiye umuntu yarakaye inguvu ntamenye yazikura nambwiye nti sawa nije rero nawe turagwana turaja mu ishuri turiga ariko gahunda ari yayindi mu mutwe gahunda ni yayindi gahunda ni kugwana kuko nari mfise ishavu ndavuga ni gahunda ni kugwana hewe 17 ziragera turataha tugiye ya ekipe yaje tubi ukunuku ubigenze kunuku ekipe ya wundi nayo ukunuku ubekeza bari bamwizeye bari bamwizeye inama naje sinavuga sinikorako nabwiye ni sawa nangorane turagenda dushika kuri ntabwo biba byoroshye kugira ngo haheze icyumweru gusa n'iminsi 2 umubyeyi yitahiye. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu abone imbaraga zo guhumuriza abandi bantu nawe muri we akibabaye, na cyane ko tuzi ko urukundo bakundana rwara karorero kuri benshi ku makouple menshi. Kuri wewe niho tunamuri amaso uwe ubyagiye mwijuru gutabaga kwacu kuva kuri wowe nami wanje uhoraho nauhanye nawe usa nawe Yesu ibyo ukora byose ni byiza nauhanye nawe usa nawe Yesu ibyo ukora byose ni byiza ibyo ukora byose ni byiza ibyo ukora byose ni byiza. Mood camera rolling 1 2 action. ariko sheri n'ukuri wambabariye rwose aho hantu ntujeyo ndakwinginze mugabo mwiza mbabarira ako noneho n'ibyo by'amakekere nabibonye ko abantu bateguye bashaka kuba abanyeshuri nimba by'ukuri wagateguriye kubw'umugore wawe ariko ako kantu kotuma ndakwemerera kuja mu mariski kuja mu bintu bishobora gutuma umererwa nabihiye sheri wibuke ndagukunda saa 8 ngizo zigira zijoro ibaze n'ukuri urumva nta n'amafaranga yo kwishura inzu ahari ahubwo nyene nta kenge kagaruka erega inzoga nazo ziravugisha sheri basi ino kurumva babarire cyane ko nayenda kubabaje
turekere ngaho ntacyo nibashake n'akazi kabo kwanza reka nugare telefone ndabazi reka niba mukuri tujye kwijyana merci beaucoup tujye kwijyana niba wibagiye telefone yawe iraze no muri charge ndagushimye mama icyubahiro yesu ndagushimye papa ndagushimye ko wemeye ko umugabo wanjye aguma hano byari gushoboka akagenda agahura n'ibibazo ariko ndagushimye ko umuhaye guca bugufi mana ushimye You're my world in every way. We fail, we cry, but we never let go. We broke, we healed, and let true love show. Ashiki, the stars became a flame, and through the pain, we stayed the same. Ashiki, we made it through the fire, we fought it all, but our love got higher. You and me, forever no retire. Ashiki, your touch is my attire. We held Reka on. nyir'ingabo You gave me ari hope when I lost the fight. kumwe igihome kirekire kidukingira na Rose umeze neza meze neza ibyo bintu ukwiriye kubitekereza ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabwenge yakamenya ibi yakitaye ku iherezo rye uwo ni we munyabwenge ibyo ukora byose amatiku y'iyi si ibyo abantu bakuvuga ntacyo bitwaye uko abantu bakubona ntacyo bitwaye ibyo uri kurya ibyo wambara ntacyo bitwaye umenye yuko umunsi uzamurwa uyu mwuka ntabwo uzawamburirwa ntuzi niba uzabanza kurwara ntuzi niba uzurira cyangwa atatu ntabwo uzi niba uzabyuka ugiye gusenga ntugere ku rusengero mu isi si iwacu naho nanyura mu misozi miremire zikwazayihindura nukuri Mana yanjye jewe nayemera ntakiza inkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwazayihindura amataba harico zakora zazamuribendera vugijo nami harico zakora Hello friend and family, turabakiriye abakunzi ba Rana Great TV, turabakiriye kandi turabasuhuje mwese, tumwifurije kumererwa neza ahantu atumbereye, abari mu bihe bitoroshe Imana ibagirire neza, Imana ibabe hafi, turabifurije gukomera kubera ko ibihe bitoroshe turabizi birababaza, ariko turabifurije kubona imbaraga no kubona ukuboko kw'Imana kugira ngo mukomere kandi bakomeze mu bihe murimwo.
turabakiriye rero uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu umukunzi wanyu, umukunzi mwakunze kandi cyane, ariko nawe ari mu bihe bitoroshe. Yego, niyo mpamvu ngombe ntangure mbashimira abakunzi bose mukurikirana kuri no channel, kubera ko umuntu yaciye mu bibazo bitoroshe, ari guca mbese mu bibazo bitoroshe n'ubu bitarahera, ariko mukomeje kudufata mu mugongo, mukomeje kutuba hafi, mukomeje kutwereka mbese urukundo rutangaje kandi cyane. Niyo mpamvu uyu munsi yavuze ngo kuryama ntabwo nabikora nubwo mbabaye, nubwo bimeze gutya, ariko ni byiza ko nza ngasobanurira cyangwa nza nkaganira n'abakunzi bacu, n'abadukunze, n'ababonye ubuhamya bwacu, ariko nkababwira nawe akaza akabahumuriza, akababwira uko yiyumva, akababwira mbese nuko ibintu bimeze, kubera ko hari abantu bafite ibibazo byinshi. Reka tumwakire rero, tumwakire kandi tumuhumurize, akomere kandi cyane. N'abandi bose mwababaye, kubera turazi ko abababaye ari benshi kubera ibyabaye, ariko mwese tubakomeze. Nibaza ko aza kubakomeza nawe, kubera ko nje nabonye ari umuntu akomeye kandi cyane, nabonye imbaraga afite zitangaje kandi cyane. Karibu cyane papa. Ego, urakoze cyane. Reka nanje mbasuhuze, ndabaramutse, ndabihanganisha nko nanje mwakomeje kunyihanganisha ku byatubaye ko twese, ko si jeje nyene nabuze sheri wanje, ariko twese twarabuze inshuti za Ranagre TV, abavukanyi banje, bavukanye basheri wanje, muri make y'umuryango. Yego, ndetse n'igihugu burya kiba gitakaje umuturage wacu. Hanyuma muri uko kubashimira, nashaka kugira ngo mwebwe bamwe bakomeje kunyandikira bafise amatsiko yo kumenya niki cyamuhitanye, se ni impanuka, kuko akenshi Imana iyo yaguhamagaye ishaka n'inzira iri bukoreshe. Niba ikoresha inzira y'indwara, inzira ya accident, inzira burya ni inzira Imana ubwayo yicira kugira ngo ishobore gusarura umuntu wayo. Ikintu kimwe gusa nohera ko ndababwira nuko madamu wanje apfuye rumukiranutse, akiranukira Imana. Twakoreye Imana imyaka myinshi, ni kera twatanguye, we niwe yatanguye gukizwa. Barabizi, murabizi, murajya ama video twatanguriyeho, ama episode twagiye tuganiraho, part 1 twatugeze kuri part 6 y'ubuhamya bwacu, intahe yacu, uko twabayeho, twabanye nawe. Ikintu kimwe gusa novuga nuko mbere ko ndabihanganisha no kubizeza yuko apfuye atabarutse, n'intwari, ntapfa. Abakiranutse ntibapfa ubundi, nico je nizera, niko ndabyizera, niko nako Bibiri bivuga, barasinzira. N'intwari yacu ituvanywemo, yadukuwemo n'Imana yamukunze cyane. Burya Imana nawe nyene ubwayo ntijya yigavura, ntabwo itwara umuntu akiri gutya, iraba ukuntu wateguwe n'iki byose. Kimwe gusa cyakomeje kuntangaza, kubera nibwo bwa mbere nenda mugwajije mu myaka yose twari tumaranye, mubona arembye, agwaye arembye. Rero kumugwaza iminsi mike nkijya, navyo byanteye gutekereza, ndibaza byinshi mu minsi ya mbere. Ariko ikintu canejeje nuko ngenda nsobanukirwa aho yagiye, ku buryo nkuko nabivuze muri video itambutse turi mu kiriyo harya kuri eglise, nababwiye ko ibyo tuvuga, uko nitwara, namwe inshuti ziwe, araturaba, aratubona, aratwumva. Nitwomukora ko nta nubwo twokumwegera, ko hari aho ari icubahiro giteye ubwoba. Nta hantu tupfa kugera, kandi nta hantu ugenda ari uko umunsi wawe wageze. Ntabwo ari ahantu upfa kwinjira nk'uwinjira
mu kabari cyangwa iki mu ijuru ni hazima. Rero ibyo byarabaye byarankunde komforse kubera namenye ndabibona, nagiriwe iyo favor yo kubona ahantu yicaye ndamubona, agira nawe amajambo yambwiye canke advices canke impanuro Ese mwaraganiriye mu yandi majambo? twaraganiriye. Ibi rero abarabibonye barabyumvise ajya mu kiriyo, rimwe na rimwe ndabivuga benshi baravuga ati yatanguye kudeprima. Ikintu nobarira inshuti zacu, nta bintu byo kudeprima bishobora kubaho kuko urukundo namukunda rumaze kunyereka aho yicaye, nasanze ubwiza arimo, umunezero arimo, security arimo, ahantu atazokongera kubabara mu mubiri, atazongera kugwara ukundi. Ibyo nivyo byampaye gukomera, ndavuga nti Mana uhabwe icubahiro kubera umuhaye ibyiza namwifurije kuko je sinari kubishobora. Yarambwiye amajambo menshi, arambwira ngo uzubwire cyane cyane abana banje, abana bacu ntibazo mperekeresha amarira. Amarira kurira reka ndabisubiremo, kurira si bibi, kurira bituma unaruhuka. Abize iby'ikiganga barabizi, kurira biratuma uruhuka mu bwonko, psychologiquement uraruhuka. Ariko hariho kurira kuzuyemo agahinda, uko niko yambujije nganire n'abana cyane ko twari twarabivuganye kera. Abana ndababwira nti murabona kudukijijwe, nous sommes 5 ministères de Jésus, uko twari batanu, Sheri nanje n'abana batatu. Rero umwe azodukugwamo ntazotume tumuherekeza turira, oya, tuze duhagarare dufatane ku maboko, mu maboko, mu biganza, n'ubundi kuri anterema tuzobikora gutyo kunyo nuko nabibonaga. Haciye imyaka myinshi dufatane mu biganza, dusenge, dushima Imana. We have to worship God, we have to celebrate because she's in a safe place, ahantu hatuje heza. Iyo utarahabona utanabyizera nibwo ubona abantu bashobora kuba deprime, bagata umutwe, akibaza ngiye kubaho gute. Harimo ikindi no kwizeza inshuti zacu abadukurikirana, nuko umufasha wanje yaragiye yaratashe. Madamu wanje yarahari nk'umufasha wanje, ariko mwibuke Yesu igihe yohereza umufasha intumwa ariwe Mwuka Wera, yohereza intumwa yarasize ku isi, niwo nizera yuko yaramprashije madamu. Nuvuga ngo umufasha niwe tuzoguma turi kumwe eternellement kugeza igihe canje nanje cyo kuba muri iyi si. Uyu rero niwe azozaramfasha igihe cyose, ambwire ati kora ibi, reka ibi, caha, reka gucaha. Uko niko umufasha aramprashije madamu agiye kubimfasha, mwari we mufasha, ari we Mwuka Wera, ari we Mpwemu Yera. Rero muri makeya novuga ko Sheri ntaho yagiye. Hama ikindi harabafise imyizerere yo ko yoba yararozwe, kubera mu buhamya twatanguye dutanga twaravuze ko twari twararozwe ukuntu ibintu by'uburozi. Ariko benshi mu mantuze banyandikiye, bamwe turaganira, bamwe n'inshuti zanje, ambwira ngo urabe neza ko batamuhohoshe, kubera abantu benshi ntibifuza urukundo rwanyu, ntibakunda urukundo rwanyu. Jalousie, ndazi ko jalousie ihari hano, ariko ndashaka kubabwira yuko ku by'ukuri mutuze, mutekane. Sheri wanje naramwigwarije, yego igihe ni gitoya, mugana naramwigwarije, mfite ama resultat, yararwaye, ahubwo arihuta gusa gutaha. Novuga nk'umwana w'umuntu cyangwa umuntu yamukunda, kuki abadoktori batamuvuye ngo akira, ko n'indwara yazikira. Ariko ni ya nzira y'Imana, n'ubundi Imana agomba gucishamo kugira ngo imutware. Kandi ntasenge, ndibuka kwa gatanu nimba ubyibuka, nabwiye abantu bose n'itorero, ndabinginze mumfashe musengire ijoro, umwe wese
ahaza kubari musenge muzamura isengesho ku by'ukuri arababaye. Ibyo rero ntabwo uwo mwanya Imana ari kumpa kugira ngo ubeho ari birozi. Nta sumu yanyoye, nta nubwo yarozwe. Tureke gutekerereza mu mbaraga za Satani gusumba gutekereza mu rukundo rw'Imana. Ariko hari abantu iyo babisobanura, bamwe mu bantu baje ku bitaro cyane cyane ko nari ndahari, bakomeje kumbwira ngo niyo ngwara arwaye ngo muri no minsi ngo ibirozi bihari ngo bifite inguvu ngo ku buryo ngo niyo ngwara ushobora gusanga ariyo bamutumye. Donc nicahe kigutuma wemeranya n'umutima wawe ukumva neza ko nta burozi buri mu koko? Ikintu kituma nemeranya ni n'umutima wanje no kwizera kwanje na nizera Imana yacu dukorera, nuko yaramaze igihe gitoya Imana imubwiye ngo ngiye kugukiza burundu mbese ntuzongera kugwara ukundi. Icya kabiri yongeraho ugiye kuba umwamikazi. Urumva nawe yarabinyibwiriye ati nukuri nahanurire ko nahanuriye neza, ntushobora kuba umwamikazi ngaha. Ahari je naramubonye ndavuga nti umwamikazi yibereye ngaho. Wewe wombaza ati none wamubonye gute? Nagiye muri chambre ko nanje nafise akababaro, nafise ibibazo mbwiza kubaza Imana yanje, kandi burya hari amasengesho dusengera kure y'abana, kure yabo wabyaje agakiza, abo wabwirije ubutumwa bwiza, ko hari amasengesho usengera mu cumba ahantu hiherereye uyibwiza ukuri. Ndabwira Imana ngo Imana okay yaragiye, ariko ndashaka kumenya ari hehe. Ibyo kukuma tuvuga ngo mu ijuru diriri nabi nyine numva umenga ni morale gusa uri kurama. Nyereka ni hehe basi nkingura akadirisha yenda umuryango sindawukwiriye akunyugurira gato ndunguruke. Kubyo kuri Imana buryo iyo usabye ibintu nk'ibyo ntikwimana ukuri, irabe intego yawe ko nashaka kuhabona kugira ngo nanje nkomeze abana bacu ndababwira ukuri, mwiherano n'agahinda, reka ikintu gifite ishingiro. Rero yarankinguriye gatoya ndaraba ku by'ukuri, narabye sheri numva ndibaze uyu niwe yari madamu wanje, nkabona ko ari we, ko nkibaza ari mu cubahiro kirenze ibyubahiro, ari mu munezero urinze iminezero, kandi mu bintu nene namusezeranye nukuzomuha umunezero mu buzima bwiwe. N'Imana iranyongorera mu ijwi ryayo dusanzwe twumvira, ambwira ati umva wa mugabo, nta ibyo wamusezeranje nta kuntu wobisohoza, nta kuntu byoshoboka kubera muri iyi si biraruhije. Ibyo yabikubwiye icyo gihe usaba kugira ngo ikwereke ahantu ari, urabona ahantu ari, urabona umunezero arimo. Uyu munezero ntabwo wawumuha, ntabwo yawubonera muri iyi si. Rero ibyo wamusezeranye ku by'ukuri wamusezeranye nk'umuntu, ariko nta kuntu hari kuzobimushikanako. Nicyo gituma namujanye ndamuzana hano, wamubonye ni muzima nacabaye, kandi ibi ubona ni eternel, nta kintu kizocamo. Iyo wumvise ikintu ngo ni eternel nukuvuga ngo nta kantu kazocamo. Ntekereje ubuzima twari turimo bwari panda teremuke, nimba iyi ndwi turiko turaseka turyohewe tumeze neza, ejo hatuzira ibindi bigeragezo tukavuga ati habaye iki? Twibaza ati Mana urashaka twitware gute, bigende gute? Urumva mwisi duhora rukumanuka, mwisi ni intambara gusa kugeza igihe dutashe, ariko aho tuzotahira igihugu cacu tukakigeramo harateguwe, kuko na Yesu yarasezeranje yuko inzu zirahari, n'ukuri zirahari, ngo iyo ziza kuba zidahari simba ndabibabariye. Urumva ibyo bintu ntisezerano. Rero ndanezerewe no kuba yararwaye umwanya muto, Imana irantegura, kandi burya nabonye ibimenyetso byinshi, gusa ndabica amazi sinigeze ndabiha agaciro, byo kugenda guhera kuri anniversaire yiwe itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ndamukorera anniversaire. Nayikoze mu buryo buri special, nariko ndamusezera ko ntabyo narinzi. Nawe ubwe yambwiye ngo ni anniversaire ya mbere kuva mvuka. Nezerewe. Hariho ibintu byinshi nawe urabizi, bimwe
twagiye turaganira ariko nakanzwe gukangwa canke message yampaye numvise ngize ubundi bwoba kandi numva anyongeye atashe canke ibintu amajambo nzobwira abantu yarambwiye asigaye iminsi 2 ngo yitahire arambwira mwijoro arambwira ngo sheri mbonye mwitorero abakozi b'Imana basambanira ku ruhimbi narabivuze ejo bundi muri rya video icyo kintu caramaritse mu mutima wanje uyu muntu aragwaye arababaye agiye mu bintu byerekwa gute kandi aho kwerekwa iby'ubugwayi bwiwe Imana yamweretse ibindi atanaho bihuriye yakwerekwa numva yakwerekwa ubyo gukira kwiwe yandi Imana ikamubwira ati ndaje ndakuvura canke ndaje ndagukize akabona ikiganza cy'Imana yenda camuryamye ko niba ari kuryamako ukuntu bene uko ariko arambwira ibyo mwitorero uyu muntu ntabwo yari kwaraza ngo agaruke ibuzima habwo yari karagenda ciye ariko sinigeze ndabya agaciro ariko ubu yagiye niho ndiko yampaye indi tashi yo kubwira n'umushumba wanje namutelefone ndamubwira nti rero ambwiye ngo abonye mwitorero hariko harabera y'ubusambanye nako ku ruhimbi kandi nabakozi b'Imana cyo tuma wumva muri rya iheruka nabyo ndababwira abakristo no kuri muhinduke duhinduke dukizwe ibintu biri sembe ariko noneho uvuze umushumba nibuka kubera ko turi mu minsi y'ikiriyo umuntu hagenda havuga ibitandukanye kubera ko abantu umuntu agenda abona ni benshi kandi nabo bagenda bavuga ibitandukanye ejo bundi sinzi inkuru yanciye mu matwi gutya ndumva ngo eglise mwasengeramwo hashobora kuba hari ikibazo nk'ubu usanga hari izindi mbaraga wumva nyine ko havugwa utuntu nk'utwo kandi ukaba utubwiye ko yaheruka no guhanurirwa ibyo bintu umuntu akibaza mbese ni systeme uwo muntu yoba yaragize kumuhanurira kugira ngo niyo biba abantu bazobyakire donc ukumva ko abantu hari ibindi bintu bariko bararema bindi bifise ubundi busobanuro byura bivuga kwiki uhumuriza abakunzi bayo urakoze cyane kimwe gusa nobanza gutangariza ubwoko bw'Imana inshuti zacu nuko dufise umushumba muzima Pastor Jean Pierre ni umukristo ni umushumba abamuzi baramuzi ako ni umushumba muzima rero abantu rwose ni uburenganzira bwabwo kuba bacurika ibintu bakabicurikura bakaraba ukuntu babitekinika bakabyita izina kubera buryo wibuke Yesu akiri muri iyi si barahagurutse baravuga ngo uyu ni umukuru w'abadayimoni kandi yarimo gukorera Imana yarimo gukora akora ibitangaza so gukoreshwa ko yari Imana akora ibitangaza biboneka ariko birarenga utunwa tw'abana b'abantu ngo ni umukuru w'abadayimoni rero kuba bahaguruka bakavuga ngo mwitorero turebye ahubwo uriya mupasiteri murebe neza akoresha izindi mbaraga urumva ni bya bindi yamajaruza abaho canke ikintangaza ni kimwe no kubera ibi byose bivugwa n'abakozi b'Imana bagenzi bacu ibi biri hano Nairobi nkuko biri za Canada biri za Amerika n'ahantu hose biba bihari ariko ni umwuka wa Satani nko kugira ngo umukozi w'Imana acike intege kandi ntiyiteze gucika intege rwose twamubereye amaboko ndabihamya ko ari umukristo noneho urumva yuko uhaguruka kugira ngo yubake igihuha ahera no kuri bene izo ntuze ya izo profesi cyangwa ubwo buhanuzi umuntu amubwiye ngo Imana navuze ngo iragukijije burundu bose bumwohereje ahubwo muri izo mbaraga urumva nuko bihuza gusa gatoya bigahita bigira sense umuntu araje arakubwiye turazi rero gadori erega yari hano yavuga gutya yuko agiye Imana imukijije burundu none arapfuye imukijije burundu gute ahabwa amurungise ni igitambatambye narabyumvise hano hanze babivuga ndumigwa ngo ni igitambatambye kubera n'ubundi asanzwe akoreshwa n'imbaraga zipfuye ariko reka je nibwire bene ibyo byose ibintinda wari umugabo umwe umuperezida w'igihugu yaravuze ngo ibintu bidafite umumaro ntukabitakazeho umwanya n'abantu badafite umumaro mu buzima bwawe ubatakazaho umwanya w'iki urabyumva so bene abo rero ni ukubaha umwanya muto cyane reka nibwirira abatahura nuko Imana iri muri Rehobote
ni Imana original ikora kandi ikora imirimo nukuri nabonye abakizwa barabibonye ababatizwa bariyongera n'itorero rikiri rishasha ariko umushumba rishumbye neza kandi wabonye urukundo atugaragariza uko buke nuko bwije abari ku kiriyo dore ko n'ikiriyo gitinze gatoya kubera dutegereje abana bava hariya hanze kugira baze twifatanye duherekeze intwari yacu ya nico nabivugaho murakoze cyane noneho turabyumvise uko bimeze ntimwumve ndiko ndamubaza gutya ndi umwe kumbure mu bahamya b'ibintu bimwe bimwe kubera ko agwara nari impari yinjira ibitaro twari kumwe nta munsi n'umwe tutari kumwe mbese n'umunsi wo kurangirizaho nije twari kumwe rero no kuvuga ngo turiko tubwira ba bantu kubera ko bagenda bakreya izindi story rimwe na rimwe usanga zibabaza umutima w'umuntu za zindi zigaruka ukibaza mbese turi mu kiriyo cyangwa abandi baronse opportunité yo kuvuga ibindi bintu bidasobanutse kuko nta kuntu wombwira ko umurango n'abampari ijoro papa yabahari ariko hakaza undi muntu aguha ubuhamya budahuye n'ibyo we wiboneye n'amaso yawe kandi asezera igihe ciwe cya nyuma twari kumwe twarazindukanye turirigwana gushika umunota wiwe wa nyuma n'ubuhamya burebure tuzobaha kuva atangura kugwara gushika umunsi wiwe wo gusozera nibaza ko tuzobishira mu yindi partie yindi tubabwire uko byagenze byose mbese tunabahurize nubwo buhanuzi bababariye kuko nabwo buhuye neza n'igihe yaragwaye ariko muri no mwanya reka twivugire ku bijanye n'ikigandaro wenda abari byo dusa n'abagenda gusozereraho kugira ngo abakunzi bacu bamenye ngo mbe gahunda zimeze gute uno mwanya ikigandaro canke ikiriyo kiriko kibera he kizorangira ryari cyangwa anteremizo baryari no kuvuga ngo ni byo twashaka kubabwira hanini kugira ngo abakunzi ba Ranagrete abakunzi ba mama na Luze yitahiye abakunzi ba mama wacu abakunzi ba papa hano mumenye gahunda uko zimeze kubera ko turabizi ko hari abamukunda turabizi ko n'abavuze ko yoba yarozwe biriya turazi ko atari ukumwanka ariko n'ubwoba kubera ko muri nose niko tubayeho ariko yaduhumurije aratubwira ko mu by'ukuri ahamanya n'umutima wiwe kandi yadusobanuriye impamvu afise ubwo buhamya bw'uko atakintu na kimwe cyamutumye yovuga ko yarozwe reka rero atubwire mbese ikiriyo kimeze gute ibintu byifashe gute biriko bigenda gute kibera he kuko hari n'abakunzi bacu bashobora kuba turaba bavuga ati twashika ariko ntaho tuzi ariko byoba byiza ubabariye kugira ngo babwire ikiriyo kiriko kirabera ufise umwanya yohaca kuko ni byiza ko abagukurikirana babandi bakuvugisha kuri telefone bakubwira ati byagenze gute bashitse mukabonana amaso mu yandi boruhuka neza kubera ko ubuhamya bw'umuntu mubonana busumba bw'umuntu akubwira kuri telefone urakoze cyane ku bijyanye n'ikiriyo reka mbanze mvuge gutya kwanza muri uko kuvuga umushumba bakataka n'itorero burya nanjye nditeguye kuko nkuwe ninjiye mu kindi cyiciro cyo kwitwa irindi zina ry'umupfakare cyangwa umupfaka sinzi uko nabivuga ni ukuvuga ngo icyo gihe amaso yose aba akureba nk'umukozi w'Imana upfakaye ni ukuvuga ngo uhagararana cyangwa ukicarana n'umudamu bakavuga ati noneho agiye kwiromariye urumva cyane ko ikoranabuhanga ririhuta ushobora kuba mwicariye muri resitora bagafotora ati dore byarangiye n'ubundi yagiye yabishaka ibyo byose ndabyiteguriye ushobora kwigenera muri siporo kuriyirukira uriko urakora ka siporo akavuga ati muzehe ashobora kuba yadeprime ashobora kuba agiye gusara uko biri kose ni ukuraba neza mukamuba hafi rero reka mpumurize umuntu wese azambona kandi n'umurimo nahamagariwe nkorera Imana umurimo utoroshe ngomba kuba ndi kumwe n'abamayibobo harimo abadamu harimo udukobwa ari kujya dukora uyu murimo nibutsa n'inshuti zacu yuko vuba cyane turatangiza ijya na Luze Foundation kugira ngo iri zina rya na Luze ritibagirana kuko yari umukunzi w'abantu benshi ngo nacinshiraho na Luze Foundation
ni muri rwa rwego rwo kujya gufasha zijya ngo bariya abantu twafashaga ariya miryango itandukanye bariya abana bo mu muhanda n'abapapa baryamye mu mashamba muri iki gihugu n'ahandi hirya no hino uko Imana izagenda idushoboza. Kandi ndabizi neza mu nshuti zacu harimo abadukurikirana biteguye kudusapotinga. Muri urwo rukundo namukunda ntirugomba kuba bloke cyangwa ngo rurangirire ku bana gusa, rugomba kuba extended, rukaguka rukagera no ku bandi batigeze bamumenya, batigeze banamutekerezaho, ariko bunguke urwo rukundo rubabyarire umusaruro, bagungukiremo, tuzabafasha ibintu bifatika ko twahamagawe kubwira Kristo umuntu ushonje urabanza ukamugaburira, ubanze kumubwira, ubanze urwane n'ikibazo cy'umubiri hamubone kumubwira Kristo. Je ntabwo nasezeranye n'Imana ngo nzajya niruka hirya no hino mvuga ubutumwa bwiza gutya. Twaganire n'Imana, ndayibwira ngo nshaka gukora ibintu biri specific. Niba uyu muntu ndamugezeho, banza umpe 1,000 mbanze tuganire nawe dusangire. Uyu muntu mwamaze gusharinga icyo kurya n'ijambo bizokoroha cyane ko muri sharinga, kandi azumva n'ingoga ndamaze kubona umusaruro ukomeye cyane. So kubw'ibyo niteguriye byinshi. Gusa inshuti za Lanagrete n'inshuti zindi abadukurikirana mwese, muzume mutube hafi je n'abana mu kutwandikira muri comment. Ndanezerwa muri comment kandi abasubiza, ngerageza kubasubiza malgré ko ndi mu bihe bitoroshe, ariko imbaraga duhabwa na Kristo zizazinshoboza. Ntaribagirwa, reka mbanze gushimira abavandimwe banje bo tuvukana bahagurukiye rimwe kugira ngo bamaze kumva iyo nkuru mbi, bari ko baramfasha nabo gushimira, nabo tuvukana ndabashimira. Abavukanye basheri banje barahagurutse, inshuti n'abagenzi, ariko noneho bigeze ku itorero roboti, njya numigwa kuva umunsi wa mbere bari kumwe nanje, none umunsi bari kumwe nanje. Anterema rero ntiturapresiza umunsi, ariko ejo kuwa gatatu nibwo ajya n'itariki zingahe, itariki 9 ejo niho nshobora kubatangariza. Nzobandikira muri comment itariki cyangwa ndabarungikire kuri ntuze itangazo riri precise, nshire ku itariki ya Anterema. Aho dukorera ikiriyo ni mu rugo iwanje hano i Nairobi, aho bita Tena Estate. Ni Outering Highway, Outering Road, na ni White House. Uzoshaka kuhagera ari hano cyangwa ari hanze y'igihugu agiye kuzaza hano, azambwire ndamwohereze location, current location ahomba kuri ikoranabuhanga rya map. Byo byoroshe kandi tuzonezerwa no kubabona. Turabakunda, murabizi turabakunda. Kujya yahora yisekera aseka niki, ujya munezero no nshaka ko namwe mugira ejo hazoza. Twahagurutse kugira dufasha, bamwe baraturaba bakavuga ati nafashijwe. Hariho abari mu Faransa, ari mu Bwongereza twavuganaga, inshuti zanje Dorine, Imana iguha umugisha, n'abandi hirya no hino. Tuganira ati none ubu birarangiye. Ndabamenyesha yuko kumundeba n'inshuti zitandukanye tuzokomeza cyane ibi biganiro, tuzabikomeza kuko ibi ni ibiganiro bigomba kubohora benshi. Ni nayo mission Kristo yadusigaranye muri iyi si. Imana iduhana umugisha. Karibu sana. Murakoze cyane. Murumvise hikiriyo kiriko kirabera cyangwa ikigandaro ku barundi batumva ibyo, abashaka kuhagera ariko mwomuhamagara kuri telefone kugira ngo aboriente abahe orientation yuzuye ikwiye imeze neza, kubera ko kumuba hafi mu buryo bugaragara nabyo biramwongerera imbaraga cyane, biratuma abona ko ahagararanye n'abakunzi biwe. Turamukengurukiye kandi cyane, natwe turabashimiye. Twababwiye yuko tugiye kuzotanga ubuhamya burambuye canke
tuzobaha témoignage yuzuye y'urugendo rwiwe rwo muri ino minsi yiwe ya nyuma, kugira ngo mu by'ukuri umuntu wese ahari, abantu bafite ibibazo turabizi ni benshi, umuntu wese ahari peut-être ko ubu tutabeshe ntabwo imbaraga turazifise kubera Kristo, ariko nyene kuvuga n'ibintu bitoroshe, ntibyoroshe kubera ko imitima iracyababaye, umuntu aracumva agifise ako gahinda, kubera ko umuntu iyo umubuze wibuka utuntu twinshi mwasangiye, na cyane cyane kuri no couple tuzi, ku bana tumuzi nk'umubyeyi ibyo yakora, ku bagenzi biwe mumuzi nk'inshuti yanyu ibyo yakora, ni ibintu bitoroshe guhita wibagira, ariko hamwe n'Imana turakomeye kandi izogenda ibigenza neza. Niyo mpamvu twabemereye ngo tugiye gusohora ubwo buhamya, tugiye gusohora iyo témoignage, tubabwire byose uko byagenze, kugira ngo umwe wese ahari amenye ngo ubuhamya canke témoignage yuzuye ya mama na Luz yagenze gutya, utagiye kubaza uwundi muntu atari bukubwire ibitari byo, kugira ngo imitwe yanyu canke imitima yanyu idafata ibintu kutariko, ngo bitume hari abantu mwikorera mu mitima mugende muvuga ngo bya bindi, ngo wa muntu ni mubi kandi ata kintu na kimwe yakoze mu by'ukuri. Ibyo bintu rero mube mubihagaritse, ufite ikibazo wese amwandikire kuri telefone, amuganirize, inyishu yiwe azoyironka, kubera ko nta muntu arusha ukuri mweneko. Nuja kurondera ukuri rero ahandi bazokubesha, ibyo bazokubwira bizogutuma wikorera umusaraba w'umuntu mu mutima wawe, bitume hari umuntu wikorera mu mutima, umufungire mu mutima, wowe umutima wobabare n'uwo muntu umererwe nabi kandi nta kintu yakoze, kandi wari kubona ukuri kuzuye kuri mweneko. Murakoze cyane ku bakunzi bacu, mukomeza kudukurikirana, Imana ibaha umugisha, kandi turamushimiye kubera imbaraga afite zirarenze uko twebwe tuzibaza. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo haheze icyumweru gusa n'iminsi 2 umubyeyi yitahiye, ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu abone imbaraga zo guhumuriza abandi bantu nawe muri we akibabaye, na cyane cyane ko tuzi ko urukundo bakundana rwara karorero kuri benshi, ku makouple menshi, ariko Imana ishimwe ko ikomeza abayo, ibaha imbaraga no mu gihe nyene badazifise canke no mu gihe bari mu bintu bikomeye cyane. Imana iguha umugisha, wakoze cyane. Urakoze cyane nawe, nshimira n'inshuti zacu badukurikirana umunsi ku wundi, ndabakunda cyane kuko umuntu araguhamagara akubwira ati nukuri nakubonye, numvirije ubuhamya bwe, numva nuko bimeze. Data yaramukunze, amukunda urukundo rurenze urwo namukunda, kandi nawe yari yamumpaye, yaramwisubije, nta kindi turenzako. Murakoze cyane, turabasezeye rero, mugubwe amahoro, mutwandikire muri comment, mukomeze mumuremeshe, mukomeze mugire subscribe, cyangwa mukomeze mugire share, kugira ngo n'abandi bamukunda babone ukuri kwa bino bintu, bagende biga kandi banabone ko umukunzi wabo atahagarikiyeho, yababwiye ko agiye kuza bya nyabyo, agiye kuza n'izindi mbaraga, kandi azokomereza umurimo aho sheri wiwe bari bagejeje atagiye guhagarika. Imana ibaha umugisha, kandi mukomeze no munasengera iyo fondation ya Naluz nayo kugira ngo izogirire akamaro benshi, kubera ko iyo haje fondation nk'iyo ni y'akamaro ku bantu bose, nta muntu aba akumiriwe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ciao ciao. We made it through the fire, we fought it all, but our love got higher. You and me, forever no retire. Ashiki, your touch is my